Kahnyotrap National Youth Front HNYF Sora Circle. Hadian bakla bodian bat paweng no ya ka security agency ke benabar ke jela ke SIS ke belepniat bian ki kampara ha pulo orchid ha sora. Ha kakat nyotri ulber ar hajar ar pun riau ki bor peniat ke pulo orchid kila penkut no sendan ya ke jingesoi bat ke SIS bala pelat ya ka tenda ke betemai ke bekot ya ki security agency ki berena ke jela benuan shim benta bat ban shim ti ki kampahara ha ka ilaka Mosmai. Habakran kidong tok kubor Presiden ke HNYF Sora Circle uba Bradley Jones Shangpliang. Bat unong aiktian uba Banjob Kongwir kila kentu bagani gadi kapor bagi samla trairi kin yang ban chimela ke jong ke benta. Ke HNYF kala pensyai baka SIS kala don lupa kata ke red mark nomor belalap baka SIS kala trai palat shibnai klaim ka trading license naga district council. Kam chim layo ru yak NOC naga shnong ban trai hagani kathan. Bat kadang kejung ujor ke bajor halor ka medical claim ke belapoi syaduk ke labor department bat kejung tungkam ke baklam berhenti. Ke HNYF ke lekentu ya ke district council bakam dai benai trading license ke benabar ke jelah kikam bagi try jelah kidang la bentrai. Kaseng kala maham teng bahkan amma bikino kino kikenhun ki benabar ke jelah ki buan ban lemon hasora. Bat kentu ki borsnong ban pet benia abha. Ban penduk senon ki trading license jong gitu ki bejat lat ya ka an bat ke dostur ke jong kanika than. Katarik men-apply ke tanda bertemai kan sedang nadok kakat nyo terik gulber hadok arplay terik gulber ar hajar ar pun rio. Nakaleng kaseng ilawan biang ni apo pulo orchid hadin mengila aipor sitayau balai sengi ya ka pulo orchid pakan terminate lo ya kan agency SIS kabade nabar jela dia kecing ya keren ibor badi pet juga di pulo orchid harkat ibor juga kaseng di pulo orchid kala pelai ya kan ka tendar mata kasmi aku akan yo terik menai balai ar hajar rio bat katkut adu aku lek terik menai balai hajar berhenti. Kalian kaseng kentu bagi kepat yang agensi kepada kita try muluk bakin wan bani simbenta kabayadai bagi security card bakin apa hara hang ni apu pulo orchid namar kadai kakam kabah kerki nakamenta ke pulo orchid kabadon hang ni apu ilaka Mosmai. Te nakalian kaseng ibu ya kejing kentu ya kadis konsel ba kadis konsel kamdai ban issue ya ki trade license kat kongki kendon juga trade license bakat tusukan sel kamdai ban issue ya ki trade license ya ki bajela haba ki produk kinu ki kam ya ka produk perasaan jungi kidang laban trade ko basay na kalang sang ibu kajing mahamba ya kinu ki bajela dan kinu ki agency ki bawan ban trade kaniga khan jungi kimdai ban yai like ya ka posno kabor hima kabor ilaka balada ki yai like kani ni nak leng seng ilong ki bapa sadar bagi mai la setiap menteri hagini ki jaka bagi thang ki jom